Ibihe byiza kuri mwese abakunzi ba Sport yanazime Galaxy TV. Hangaha rero murabimenye ko tugeze amakuru yose y'imikino aba agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ariko mbere yuko nkomeza n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ndagusaba jya muri comment wandike ngo byari bikwiye ko umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Frank Toussaint Spitler atandukana n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, cyangwa se ntago byari bikwiye. Yarakwiye kuba yahabwa andi mahirwe yo kuba yatoza ikipe y'igihugu imikino myinshi igiye bitandukanye. Uvuge n'impamvu yawe ushingiraho, uvuge uti ntago byari bikwiye kuko n'umutoza atanga icyizere ko mu minsi iri imbere yazabikora bikagenda neza, cyangwa se ngo byari bikwiye kubera imyitwarire ye iyi ngiyi ni byari bikwiye kubera iyi match iyi ni byari bikwiye kubera ko umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi wenda atakaje umukino kandi bitari ngombwa ko awutakaza. Rero wowe jya muri comment nanjye mbabwire kuri no nkuru yo gutandukana kwa Frank Toussaint Spitler ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ni itangazo ryasohowe na Ferwafa kandi isomeye ko ryakabaye ubutumwa bugenewe abakunzi b'umupira w'amaguru. Turamenyesha abanyarwanda bose by'umwihariko abakunzi b'umupira w'amaguru ko nyuma y'ibiganiro bitandukanye na Bwana Toussaint Frank Spitler wari umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu Amavubi, hafashwe umwanzuro wo kutamwongerera amasezerano y'akazi mu gihe cyava. Tuzabamenyesha umutoza uzakomezanya akazi ko gutoza ikipe nkuru y'igihugu. Ibi bishatse kuvuga iki? Mbere yuko iminsi mikuru igera ku mukino wo guhuza u Rwanda ikipe y'igihugu ya South Sudan, nibwo umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Frank Toussaint Spitler yaje ko yafata umwanzuro wo kuba yakwisubira iwabo mu Budage, nyuma yaho yatangaje ko Ferwafa irimo ibigendamo gake kuba yamwongerera amasezerano, ko ishobora kuba ibona atari uw'ingenzi kuri yo, cyangwa se ibona ko atari umuntu bafata nkaho ari agaciro, kuko we yaje no kubyitangariza avuga ko Ferwafa itigeze nyine imugaragariza ko imwifuza cyane, nyine ngo babishyiremo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bamwongere amasezerano. Rero ingibi biza gutuma asa nk'uwivumbura, yafata umwanzuro wo kuba yasubira iwabo mu Budage, agenda adatoje umukino wari guhuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi n'ikipe y'igihugu ya South Sudan. Ni ibintu bitakiriwe neza n'abantu muri Ferwafa ndetse n'abantu muri Minisiteri, kuko kubona umutoza agiye kandi ikipe y'igihugu yari ifite urugamba nk'uru nguru, yagombaga kuba yashakiramo itike yo kujya mu gikombe cya CHAN. Byari ibintu bitari byiza cyane, biza kurangira tunasezerewe kuko twaje kuba twatsindirwa muri Sudani, tuje mu Rwanda twihagararaho turatsinda, ko dutsinda ibitego bitari bihagije ku buryo twari kuba twajya muri rino rushanwa rya CHAN. Rero ahangaha ubwo birumvikana ko ibingibi byari bihombye. Ndakomeza mbabwira ngoma y'uyu mutoza Frank Toussaint Spitler. Ni umutoza imikino myinshi atoje ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, yakoze neza, ntago amuveba, kuko hari nk'amamatch rwose twavuga yagiye akora kuba bimushimira, ndetse ukaba bavuga ko ari umutoza atanga icyizere. Match ya mbere navuga ni match yahuje u Rwanda na Afurika y'Epfo. Ni match yabereye i Huye, u Rwanda ruratungurana rwose rutsinda Afurika y'Epfo ibitego 2-0. Ni ikipe y'igihugu y'Afurika y'Epfo bafana ikipe ikomeye cyane, murayizi ko yageze muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cya Afurika umwaka ushize. Ni ikipe ikomeye cyane, ikipe itaragafuka imvugwa rimwe, ni ikipe itsinda amakipe menshi akomeye, ikipe ifite umuzamu watowe mu beza b'umwaka ushize, umwe mu bazamu bitwaye neza, bisobanuye ko ari ikipe ikomeye cyane. Uyu mutoza rero Frank Toussaint Spitler yaje kuba yayitsinda, kandi ayitsinda ayirusha ibitego 2-0. Ndakubwira ko uwitwa Frank Toussaint Spitler yaje kuba yatsinda ikipe y'igihugu ya Nigeria, nayo ayitsindira iwabo igitego kimwe ku bitego 2-1. Ni umukino yatsinze rwose akomveye, kubona ko ari ibintu bisa neza cyane, ari ibintu byiza cyane. Ariko amakuru twe twabashije gutohoza nuko ubundi biganiro hagati y'uyu mutoza na Ferwafa byasaga nkaho byagendaga neza cyane, nta kintu byari ririmo ikabije. Gusa ibintu byaje kuba bibi ubwo uyu mutoza yamaze kumvikana amasezerano y'umushahara, umushahara wo basa nkaho bumvikanye, ibintu bimeze neza. Ariko uyu mutoza n'abandi batoza bose bakuru ni abantu baba bita cyane cyane ku kintu cy'ikiruhuko, baba bakunda imiryango yabo, bumva ko bagomba guhora hafi y'imiryango yabo.
rero nyuma yaho bumvikanye amasezerano bakumvikana umushahara, baje kujya ku ngingo yo kwitabwaho nyine igihe agomba kujya mu kiruhuko. Sinajya mu kiruhuko azajya atangwaho iki. Uyu mutoza we yifuza ko agomba kuzana n'umuryango we hano mu Rwanda, ariko mu gihe cy'iminsi mikuru minisiteri ndetse na Ferwafa ikajya ishakira amatike uyu mutoza ndetse n'umuryango we kugira ngo baze kuba basubira iwabo mu gihugu cy'Ubudage. Byumvikana ko Ferwafa ari kujya itegera uyu mutoza ndetse igategera n'umugore we, ubwo niwe muryango nyine. Gusa Ferwafa yavuga ko wenda bigiye bishoboka yazajya itegera umutoza, ariko umugore we cyangwa se umufasha akazajya yishakira itike. Ibingibi rero bije kunanirana, umutoza Frank Torsten Spitzler yaje kuba yaporopoza indi ngingo, ababwira yuko wenda bamureka akazajya akorera akazi ke akakorera mu Budage mu minsi itari imikino, ariko mu gihe imikino yagarutse akagaruka mu Rwanda. Ahangaha agiporopoza iyi ngingo we yari yavuze ko yakwishakira abatoza be bamwungiriza, ubundi we akaba umutoza mukuru, ariko abungiriza yari asanganywe n'uwitwa Habimana Celestin Lumumba ndetse na Jimmy Mulisa n'uwitwa Yves Rwasamanzi. Abangaba ni abatoza yari yarashakiwe, we yari yaporopoje ko yakwishakira abatoza be bamwungiriza kugira ngo bazajya amufasha mu kazi ke, ariko bakavuga ko agomba kuzajya yibera iwabo mu Budage, ubundi akaza mu Rwanda mu gihe aje mu kazi gusa, cyangwa se mu gihe hateganyijwe imikino, indi mirimo igiye itandukanye yo gukurikirana abakinnyi bigakorwa n'umutoza n'abatoza bungirije uyu mutoza kuba yarishakiye. Ibingibi ariko federasiyo y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa yaje kuba yabyanga, ivuga ko ibingibi bitashoboka, ahubwo ko niba yumva ashaka akazi agomba kuza akaba hano mu Rwanda, ndetse akazajya asubira iwabo mu gihe cy'iminsi mikuru, dore ko icyo gihe aba ari ingenzi kugira ngo abe yasubira mu gihugu cy'iwabo. Byaje kurangira rero baha uyu mutoza umwanya wo kujya gutekereza ku masezerano, ariko uyu mutoza nk'uko twabibabwiye kuva na kera hose ni umutoza ufunga umutwe. Byaje kunanirana rero birangira rubuze gica habura uhari rundi. Rero niyo mpamvu twaje kubona ku isaha y'isaa 3 rwose ku isaha y'isaa 15 nibwo Ferwafa yaje kuba yashyira itangazo hanze ivuga yuko uyu mutoza Frank Torsten Spitzler yamaze gutandukana n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Amashya n'ihirwe rero kuri uno mutoza ngani kuri Sport ya Nezi Megalaxy TV, mukore subscribe.